Ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka 2025 nibwo biteganyijwe ko Donald Trump azarahira umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku nshuro ya kabiri nyuma y'uko yatsinze amatora yabaye mu mwaka 2024. Gusa irahira rye rirasa nk'irimo birane gitoroshye bitewe n'uko hashize hatari heza hakomeje kumukurikirana. Habura iminsi 10 gusa ngo Donald Trump arahirire ku mukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, biteganyijwe ko ejo bundi ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka 2025 ashobora kuzakatirwa n'inkiko agatabwa muri yombi, nubwo hari amahirwe menshi y'uko atafungwa. Nitwa Olivier, mbahaye ikaze. Mbere na mbere Donald Trump arashinjwa gukoresha nabi umutungo w'igihugu mu buryo budasobanutse neza, by'umwihariko amafaranga yahawe mu gihe cyo kwiyamamaza, uburyo yakoresheje mu buryo butari bwiza. Nyamara ibi byose byaturutse ku mabara yakoze mu mwaka 2006. Mu mwaka 2006 nibwo umunyabusiness Donald Trump yagiranye ijoro ridasanzwe n'umukinnyi wa filime z'urukozasoni witwa Stormy Daniels, maze ubundi ntibabasha kumvikana ku ngingo zitandukanye. Ese ujya uhangayikishwa na gato ko ushobora gushyira hasi perezida? Iki kibazo cyakomeje gukurikirana Donald Trump kugeza mu gihe cy'amatora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye mu mwaka 2016 nawe ubwe yari yaritabiriye. Kuri CV ye iki kibazo cyari icyaha gikomeye cyane cyashoboraga gutuma atsindwa aya matora, mu gihe Stormy Daniels yari bukurure ikirego cye mu kwiyamamaza kwa Donald Trump. Nyamara ibi byo kurega Donald Trump ntabwo Stormy Daniels yigeze abikora. Donald Trump yatsinze aya matora yabaye mu mwaka 2016, ubundi ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka 2017 arahira nk'umukuru w'igihugu wa 45 wari uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Mu mwaka 2018 Donald Trump amaze umwaka ayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibwo inkuru ye na Stormy Daniels yongeye kubukurwa n'igitangazamakuru cyitwa The Wall Street Journal, gitangaza ko uwahoze ari umunyamategeko wa Donald Trump Michael Cohen yahaye Stormy Daniels $130,000 by'amadolari mu gihe cyo kwiyamamaza kwa Donald Trump nk'ikiguzi cyo guceceka ikibazo cye. Nyuma y'uko inkuru ibaye kimomo, Michael Cohen yemeye ko yahaye Stormy Daniels $130,000 by'amadolari, yemera icyaha, maze ubundi muri umwaka 2018 akatirwa n'inkiko igihano cy'igifungo cy'imyaka 3 muri gereza. $130,000 by'amadolari byamvuyeho bijya ku munyamategeko wa Clifford mu minsi yari yegereje kwamamaza perezida. Ibyo bikaba byari byasabwe na Miss Clifford kugira ngo abashe guceceka. Bitewe n'uko icyo gihe Donald Trump yari umukuru w'igihugu, yari afite ubudahangarwa butashoboraga gutuma abacamanza babona uburyo bamukatira. Umusibejo ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka 2025 nibwo umunyamategeko Joan Merchant yatangaje ko ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka 2025 aribwo Donald Trump azakatirwa ibihano kugeza ubu bitaramenyekana. Uretse ikirego kimuriho cyo kuba yarakoresheje nabi umutungo w'igihugu bitewe $130,000 by'amadolari n'andi yagiye atanga yahaye Stormy Daniels, Trump arashinjwa ibirego 34 by'ibyaha yakoze agerageza gupfukirana ikirego cya Stormy Daniels. Dushingiye ku makuru dukesha igitangazamakuru cyitwa TMZ, Donald Trump ashobora gukatirwa igifungo cy'imyaka 4 muri gereza. Gusa ariko iki gitangazamakuru kivuga ko kitabona ko Trump yafungwa bitewe n'uko abacamanza bazita kwirahira rye ry'umukuru w'igihugu rizaba ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere. Reka twebwe iki kiganiro tugisoreza aha, umwanzuro wa nyuma turekera urukiko tuzareba bizavamo ku itariki 10 z'uku kwezi kwa mbere muri mwaka 2025, niba koko Trump agiye gutangira umwaka neza cyangwa se agiye kuwutangira muri gereza. Nitwa Olivier, iki kiganiro kitwa Isoko y'Ubuvumbuzi. Mwakoze cyane kubana natwe.